Uba Preston Tensong rengkat ke jingidan lang Working President ke NPP Dr. Don Kuparwar kinong ilam ke NPP East Khasi Hills bat kiwe-kiwe kila pediang sobha sya keseng NPP ya ikong banalari kongwar rengkat bat kinong ilam jong i kibawan ban pengklanya keseng ha kejela ikong banalari liya thuo bile kun arsin ki election MLA ha kesenam Arhajar pra bat Arhajar khatlai persya uba Preston Tensong hendrei ila sya penliam no uba Preston Nrai haka senam kabalalet ilamino na kaseng UDP ban plet jengmot no ki kam shimet jong i. Ilong haba pet ya kejeng trekam uba Preston Tensong ila syam bula le bahaya kathan habar okiliang. Kumta ila no mensiam rengkat berkipat nong kersan ban ajeng kersan no ya uba Preston Tensong. Hakani kejeng yalang lapan menas sendon be ikong banalari kongwar in long ka Vice President jong NPP Women's Wing haga jela. Uba Preston Tensong ulai kublai ikong banalari rengkat bat kinong ilam jong i kebalawan penyesok bat ke NPP. Bat ulong bahagi ni kibrai kebalalet wala ikong banalari 4 rung sya keseng NPP. Hendrai ila trish tom met bat mensiam ban pentikna baka penursla konstituensi. Kanyo ekejing job kebadan burom haki election MLA Arhajar Arpulai. Di hadiah nang ta pada pinsaong hi beli bangang wan poi sya ke parti jong i ke NPP. Di kalong ba idan presiden rong ba ni idok Don Kupar roy ibaro PE thu ni i dang don me i ke chukom tre ke jongi ni kinong tre jong ka parti hapo pun usula ni i sotna adu kata de hadien pada nang tu da im don chu lawan pada di giwe batumai kinong kikam jong ka parti ha ka state dengan nak daw shimet i ke jonga lamino nak parti UDP mentions na te hadin nang tupat ngaklem pat ban ngaklem ong bangan penyaso sya ke NPP hat kapor ka bangan design ngakum ka businessman ngala atre hino nakakam ka lajong hi ndrei ki pat pa jonga pede kino persan jonga ki bangala don sya ketika penosla kibun ba mo nilaya long ba arbet habaya le ba isar hamana ki election te na kamunta kinong kersan lejong ki bangala yet ki bangala shania ba kilo ki yet ki shania yang kum kanong yalam ka jongki tengamla ban shushong klikti kum tu ban shuong be pile choi let kat shaba pimon nrei nga pet pede ya ka ka ba isa mo itrei nakabenta kadong kathan kun uslahi baro kawai ilalir bhapalat sisa hakar liang karoy kapa hakar liang nabaro kiliang hi lading uwe sya ulalir haya kadong kathan jogi baro kawai tie ngal adon lupa ka mensiem ka banno bay bagi palpa ki bakersan hi nga bangin no lang panya kersan no ya isa hakani kerkenti